Kokore ke u whamahe ngahi tal whatap ko tō pek wha o atu pe meheni whatapu atu kia hou eiki ka ma hata kilotu pe mo hata whanua pe pe whoke tiki mo tolu ko tō pe tonga sola pe mo pulangi kuongo atu ke tiki mo tolu ai polokalama ko ia o ahoni ko e whatu whala i whale la lava pe mo mapa ha ano tau maalolo ko kante deiti ma abawa tahauna huku ma whahoko te polokalama ko ni e pongpongini Patanga pe ko ngole rea to tau proklama ka tiki mo tolu ki apina pe kata ke o sea te tau proklama ko ke ilo pe ha me ko hoko ko ke lava me mau ta fa aki o sea tau ngai proklama ka neo ngoia mo to ki sea pe tau proklama ke a watu ke lava ke tau fanongo ko to pe pe mo kai nga ko te na lava o fanongo mai tau proklama i he honi i he pongpongin foko loto ke tata le rea a mapa ki studio he pongpongin lava ke matala no pe me va ko ilo pe mapa ku o loto ngalere a tonga tapu ia i he lockdown angi ko na e frango ane afi ko me pe ku fainga maria i ko nga ku ke lockdown ya wa una pe foke ngai automoto pe ku fe ha ke taunga we pa mo tunga ko kuia wa u ke pongpongini
Malau kita solo ka ko ko pe ke o pada buat ki hawo foto aki tu po wondo pe ma ka di kuni na spau pe mo fare ha mo fu pada po ki he ikare be aga ma ho ka pe ki tapi he ekse frere a bo no pe ka po fonga ka kai pada po ki he ka ta klo tu mo ha fa lo ma tonga pada po ki ko wana ka mo ko tang fonua pe mo ka kai ko do be o ba la me fia bito e ko ko in solo ke da kau fatahe po kalama tika ono pe ku lele ipe me ko toa pe me he lolo halai walu Koi. pe ku fe unga pe mo va pe ko di na tu ku ai fo dua ni langi pe ku ke he te fo ke va uya solo toki fai mai tu tu ni ato katapu o smau pe pure pe va uya No sai ideia, eh? Oia. Ka koe tu wa wa ka tai ni o ki af la abu to va ka ko wa ka yo lo to di ya fu kai ke to mo ua hage pe kai a ko ni ko si no ta ki mai ko e o ki he ma ko ki se ta hai to Koi. o tau tu ko tu pe ngai be re ko tu ma be va o ndo nga mo fi ma ri ya be fa ta ma fa na Koi me pe ko fa fi ai ko nga ko ne ngo pe ha tu nga e a o ki ai. Ko baba la hi ke he pe anga e tau fa nga lorenga ki tau tol me anga tau fa nga fa fi nga i ke me koko. Pe ko mahino pe ku la he pe de mama ko pe mi baba una ko nga me ko to te ke fa lockdown ni o lockdown pe baba u ai ne ko ki ka no to ai lockdown pe ka kai ke fa ke me ma u nga fa hi ko hinga ko tu nga kon tau ia ko ki mo ke ta hokot ke ta polo kala mai a ni ko ilo pena ta tala no a foki fa muy i he fehu i ko ia lao e ono o to nai he lao e ono ai ma fai tu i pe ko te ta to hoko atu ki ai ka ko loto ko nga ko tu nga ko he tai ni mi ko e fufu taimi fukien ke te klea ai he pule nga tonga ko tu uta ai COVID-19 e vailas ko ni i tonga pe ko lo be ke o atu mo e whainga mari ko ni ke whainga hao wakai ke tu unga ko ni tau iai ne o ngokulahi e ngahi whamatala ke he ko whawhonu aki tau tolu tai ni ko me fuku whe mau he kakai ia pe o nau malu pe o nau safe o nau hi api i he taimi ko ia ku whaha i ko tu uta tu ai vailasi ki tongana pe mo lockdown ko ki ai ko hanga ho wakai ki he tunga ko he tai ni mi whika aku pe mo COVID-19 malo solo ko hono mo ni leo mo hono loka ko o papa o ku kau pe botuani ai pe ni ke he ngahi foi ngalotu ngahi mama nga ka batonga o ku ia pe tala ko hi foki na ke ia ma pe foki fe fola wa ki ia pe me va ai tu opule lulu o fai mai ke to naki koi ai ku ia pe tala fi pe o ai dai ha fai ka mari ki ni na fola mai ki va uni voi va tai mi ko ia ia nau ia fou mai ai vai lasi koi ai he taimi tatau o ko mau be ai talang fua kakat i pure anga pe mau falala kakato ko tataki go nau fai ko ki nau tō ria na wako ke malai ko ia pe ke nau hanga whatau lama hatau waka ko me pe ko toka ngau ki ai solo o kai ke whakawhi maari ke te au ai taimi o ku tuku mai whakamatala ke kakai o fie mau ia ke om whakaaho pe ngai update ke kakai o kai ke tui o whawhia maari e ta whaki ko ia. E ko ihe ko te kai ko ke o mai taimi to tonu e whakamatala, tau te whito ke taimi ko ini, e ho haa tu urewa e kakai e whonua. Nau se ifo i he whakamatala na e whai he kakalu, o whamala ala e tuunga koe vai ngasi, pe moyanga e me whiwha uhi pa mo so tia mai u he sino ka. Ko kai whakamatala lele ia tonki o mai he bonga mo ui pe o mai taimi to tonu. O e tukuange tanghala he kakai. Ko mea tanghala he kakai ko tuai e nau asimai ki mua. E lele ia puto ka nau ka tautou asu whaka aho. Paka tu ou hai aho, wha fuofa au pito ia. Ko mea ia ko tukanga ki tawhaka ko ia. E tokoni lahi ia ke tuunga ko tau ia. Ka ku o kiai pe whatua meri, o whapa apalahi ki he.
ki he kautaki o fonua pe pe kautaki po tunga mo ui ko fe vai ki be ko ni solo ko mana tu ya ye ta la ve ki ko taimi ko da ku ngawe ke ga to tan se a ki pa mo ta se mari ko ni ki he po ta pa mo do fa vo ka ka kai pe me muri ya to ta kia he ko galoto ta u se a ki pa mo i mo ho ha se a mo ni he nei Australia ka ko vai vai ki foi a be mari ko na lo tonga fa ta he ko mu ia whakahua atu ai toko ua o e o me mipa i he patoa i he ekministar mo ui. Ia nana whakahua i penaua na tarani. Si whakaofa koe si kautori Australia. Aina e toko ono aina i fuu whaimata ia au pito ia solo. Ia koe fie mbau ke whakafoki mai. Ia koe ki whai kupu i lea koe na e toa elo i mata ekministar mo ui. Ko i foi kupu ile na pe ka fa am pena ai ha mafu e kau ai pure anga wa fato ku ofa e si fa foki mai na tolo i mata mi sta mo pe ka nge ngalo ya e foi kupu ile na pe mi sta mo io o ku yai ai mafu fi mo tuan ko fa e ya o whanongo re ki e ngahi tangi mai to e mai. Ka ko hangao tuku hake ki o kundi ma ai toko ono koe o whai mai tangi. Ia hapai o kundi ma taha e lau kilu i tongani. Ia whihu i ki he mafu e whae e koe haa mea te uwhai. Ia maalohi a ke pege te au ke malu i lau kilu. Kai taimi pe toko ono ki ha taimi e whainga maari e. Ko tui so o ku kau ia i he whahinga. Na maafana bisa moi. Na mau maafana mo mau do. He mau i loi o ku iai e whai tutuni whapoto ko hipe ko sio ki he rei whakalukfua. Mo one pito e mapa pe ku maafana pito e mahino ki kakai o ku iai pe ai whakaukau ko ia o ku nau nofo pe i he whakaukau ho tau kau taki. Ko e nau malu o to tonu ke hoko ia ko priority ia nau ngā we ko ngā penia ko o whai kai whihu ia ko taimi ko hanga ko na ke hanga whawhihu ia ko tui ko tefto i palaparema pe ia o whepaki pe a moe o mahotau kai ngā manatu foki ku fu puna wawe foki social media ia ngai ahoni o ku makimo e mea kotoa pe ia i social media pa ko pau pe foki tau wheturi ki he whainga peisiko ia ka lava ke tau whanonga heka ikai e ngā uta kakai ko hinga ko ne whainga fua e nau access ki social media pa moe vave pa moe whainga tau atai na kulere ai social media he ngai aoni ka ko tui ko whatongia ia pure anga taimi ko na tika ke tō ai ko tika ke au ai ko ha case ki tonga na na me whakahoko he me taimi ko tabe whatonga ai press conference ai potonga ai mo ku ai pe minister ku CEO hono whakamatala ngai mea kotoa pepena whaafofa au pito o ko tainimi ko mau e mahaki hena o ku whia mau he kakai ia ke toi hoko ange ai whakamatala wai ngai whakamatala ia mapa ku o ku whai ko longo a ame mea ko ngā ko puuri ki mua na tamai ku ikai hoko mai ke aho ko mahino pe whakamatala ko mai he CEO hoko mai aho hoko tamai o ku iai pe hoko mai ko ni ke mea ko ni o wa mai ke press conference ka ne afik tala mai o ku hange pe o ku iai pe ku kai ke iai ka ko nga ka ngai whakamatala pe he ne hanga o me ke kakai ke na hoha ka i he time tatau pe fai fuke lockdown ko ni atonga ko nga pe ke malu i kakai ka de tu ko pe pe ha me te ke te tanaki mai i he konga ko ia ke fie tala no ai i COVID-19 pa kai te ta al ke talao o fe lave frase pe e kavega ko ni sol na e kawen i he mea na feu ia e maten tapuelu i he wharearea. E kutui o kia poini a maten ia. I fe maa maten ke wholahi mai palani ai pure a ngā o ka tō mai COVID. Aia ko tu koe ni hange koe mea ke maonga wai, maonga uhila, mea tokoni, koe maonga paanga whaamiri.
Ngai tawha ko ia o whi mau ia ke whai mo wholahi mai pure anga, hange ko baba uni, ko tu e tai minia ka pau tau behe, ka awale pe ko reportia tu ia ha keisi baba uni. Kai pe ke ilo ha taha ia ko haa kai mea e whai. Kui. Aia o tapou peo mo kore ki pure anga. Ko haa vave taha, whai mo tuku mai ko haa palangi. Ko haa mea e hoko ki he nofo a kakai. Ko haa mea ka ua tali ke toki ke mau whakaongo atu pe tala mai koe whaa pe mau whakaongo atu alo toki whai mai mea he nima ke te au kai ke whawhi mari. Whia mau e ke whai mo o mai ka hai wawe taha whai mo tuku mai ke kakai ke mau ilo ka atoa koe hai palani e hange koe ngahi whotu utu koe koe ke tsunami ngahi drill na e whakahoko koe ne hoko koe e whakatoka ngā te mau rere ki whemo koe mea pehe o whia mau ke o mai e palani whakawhonua e pure anga ke ngahi tawhaaki kotoa nofu a society ke lau ilo kia i ho eki pa mo kakai e whonua. Mea ia ko tui u whemau ke ngāwe wafu e pure anga o mai he taiming. So ki muri o kia ngahi stimulus package ia o ange ke kau business i ko ngahi family ko hae e tuunga ke malu whakamea toko ni. Koe ke tui o ton ke tau tō maa maa. Whemau ia ke whai mo asi mai pure anga o nau talamai ko tuunga mati uteu tau iai. Gai koe pe solo ka kumahu inga foki ia ke ai ke ata mai ki tua ko hae tu unga malawa o putunga mo ui ke nau hanga handle ha keisi i tonga ko foi keisi e tiha ke nau lava e ko tika pai pe mai putunga mo ui ko foi keisi pe ia tahafa te ne hanga o toi whakai ai kakai whanua ke tau toi mo ui mateu te wang e ko iwi malawa putunga mo ui ko foi keisi pe tahafa au fe mau ke asi mai ngai whamatala ka ki mua kau ai ata ki tua ba mo kariui mai ke kakai he ngai whamatala ka mea mau inga pito tau te vito ki taimi whai ngata a koe ni ta ko salute atu solo ko whaam ke wate o whaapa ma ke mo whakamalo ke kau otu mua i ono tau iko te COVID hai koe ka mea ia o whai ngofua tau nofo fia mo tau ngai whamiri api ka koe si ka otu mua o kuna o he mo e pō ka riato na ngai whamiri api ka ko tui whi mau ke toka ngai kina ai ni i koe ni. Ka kai mau e ngai matau whanua, whi lau lau e nau mui, ko hika maluai ai toa ngai whanua. Malo so. Koia, koe taha whakia e mapa e mea na whakahāka e neafi e pure anga. Hange ka tari kana mai ona pōpua stay, o ku nane hanga pio tari na eki whakanau tolu e toko taha ka whai angongo, koe hae paanga ko ia ki COVID-19, toi paanga whiha patseti, kana kake iai foke minista paanga kene o mai fika kana tari pe minista me te kio ne pehe o ikai ko hapalo parema ai paanga ia ki whakamore ki whiraoaki pa mo mea ke mo ui tato te fito ki hene tu uta koe ni ai vailasi i tonga he ko hene tu foke tai ni mi o koe ki to tonu ke te ai hawhahinga excuse ai pure anga i hawhahinga ta whaaki ko ngā ka futaimi koe ni nai mateu teu ai a tonga ki COVID na kai ke pehe na te uki pe koe COVID hene pawaki pe koe muri ni pe a talamare wa ma e ke seta to talo e tau fononga mai mo trill a ka ngā ue i he hā pe mo hā fu nga ngau na nau fai o ka hoko mai COVID hanga koe ko ke whamatala ki ai ko en ko tu uta ko nau declare ku tonga COVID o ku tāpuni ai fonua o ai e family e ka kai ko ni ne ku ko me tahana na maarifu he talamai o ku ai pe ke tia ka front line okay ke tau na family o ngai business i tongana o ku tāpuni he foi wike ko ni o ke ma o na panga ho mai o ke whakai ki o mai ko hae na stimulus package ko na tolu hange ko ke whamatala ki ai ke ko ngai me pe ia mahalo ku o to tonu pe ki hatala no kai mo whatokanga ki pure anga ko taimini na tau mateu ki ai na fai ki ai mateu o to tonu ke na aski mua o whakaha ke mahino le lei apito ke kakai ko hae me te na fai ko ngā te ria na wai ko tatu fitu se ko hapai o ku ai toko tahana i he front line o ku hapai o ko si na whahane afi na puna wakapuna ke ai makau ngā ua ke whahano sivi pe isolate pe ia malu o ngā ku o ku malu pe kakai e pa of pe ngā pure anga ko doene ke ilo he kakai pe ko ka aware pe ku mahino le wai na mau taha ko ni o positive ko fe ko hare me te na fai ma kakai na na fetaulaki mo ia ko hai me
Ko ngai fonga pe mahalo ku tu ku ke feinga ki ai mapa ke fai ko pureanga. Ka ke ka pau te ha o tana fa o simai pa kai te ta alure ke ta kavenga. Ko tāna whakausi au pito ki he, ka venga koe ni so. Ko ta pou pe mo kore ke ka kai whanua. Ke tau hanga mua. Taim ka tau kore ke vave mo taim tau tono e asi mai kore anga. Ke tau ki whakamau mau mo ki tau toro. Ke kuwahi ange hono whakakonahi e ka kai ia e he mitia whasosiare. Ke aku he tuu pe ho haa tuu ai ka kai. Tau te hito pe ke ka kai pe mei muri so. O fie mau mo toko ni he ku ako atongan i he na fo o hawa ko viti ki he. Pao si be so o ko fa ambia ki ka kake fo no o ko fala la ko mo do. Ke mo hanga o whakari ari a mo taugei whakataki mo tataki fo no e hoi vātai ko ni. O ko tui ko whanga maari en solo ke hanga e ka taki ko ni o prove mai ki tonga o ko mau ki tau ni hokwa. Pea ka pau e whihalaki e nau tataki. Ko whambeo ki manatu e kau taki, o ku siofi ki nau tolu ka kai whanua, e vātai whaina tāwani. Whai mōre rei taha, mau lotua te bak mō tolu, ko mau whakaamua ke tau kāwhataha, ka lawa ke tau tai te kei e whōtua koe ni. Tau ange tau whalalaki he kau, ka kaina nau wako ki te whakoia. Ko osi ange mea koe ni sol, o ku lahi ange kau toke tā ia mo kau minister mo kau matao tao ia e ria ko ke vai la sia o no fo tu pe me api ko ke nga u he pure anga o tu au ame to ke ta Facebook ko to mau inga ya ko he ho pure anga ke mo asiki mo asiten ko ton ya asima ke va e mapa ko ai ha ele me niti fora politikare i he o ku tui fio i he case vai la si ko ni o fifili holo ki ai ka kai manga information de wau o kwa ele menit for politikare ai pe ke lockdown ke uhinga pe ko hinga ko te ufili kwa fa ele menit pe he i ho wakai tau ataina ki ai o ko tio solo e makatuunga pe pe ha fa nga en kolo te sio be ai ka pau te sio fa optimist e ke he pito be te sio agitaia ka pau te sio fa pessimist e ke he pito be mo te sio agitaia ko nga ko e wakai aku ke me ko dia ko ke tu yo o ha ele menit for politikare o ku mahino me whakamatala o tau mau i he menu sila o ku malama peia ke hangi ko whakamatala na whakangai he CEO mo ui ai fo ilea ko baby virus ke te o mahino mo fua kau ai ko ki pepe whanau i mai te kai ke tukuia ke hoko fu tangata virus ai malama peia i he natula ko ia ka pau malohi ai so tia malu i koe ai toka taha koe ni ke ne fuhui ai ki vailasi koe ni pe lava pia more e te ia pe o kai lava ke pe kono uhi ngai koe e lava pe ke positive ahon pe a dia weak positive pe a pia o se hangai aho ko negative le vai ko mahino ga tau tolo na tula koe ia pe tau sio ke fai tu ni ta koe anga de ta si siri pa mo ta la ngo ke mama neongo o ku weak positive ka hurerei ke malu e whanua foi wike pe taha ke mahino o ku monitoa rei ai whanua mo whapapau i o malu e hauka turewa e tau whanua ka pau na e tau pehena ai e nau tauria ke aria au ke aho whiri ke utui rewa o wei e menit whaporikare ka koutu iau ia ku whai penia i whapotopoto ko hi ko rei whakalofua mo malu ai whanua pakatoki au ate o tau pia kwa ki hake isia. O se wika au ke hake isia ka toi toloi pia. Te tui rewa o iai a e benit wha politikari ia i he. Whainga whai tutu ni koia. Koi. Koi mahalo apito e mapa ko tui ko konga pia o ku kau hono ho haa ke kakai. Ko ngā kok toi pe homo wike tolu pia pe whai homo whiri. Pe ko ngā ko whai lockdown ni a tonga tapu sai pia baba o nai au hao pe. Ko ngā ko ke lockdown ka to a tonga. Ko hunga be fehu i ko nga ko kainga ko no ku na tala no ke o ki ai ele medifa politikare ai na ku ha fainga me ak palani ko nga fa matala ka ke ene tu ko ya tau fala la pe mo tau tu ke tau preanga ko tatake na fai o ku ko me ai te tau ha ko do abe i tongana ka ke i ko nga ko ni mapa ko tu ku to don ke ta alu rewa ki ka venga ko na tala no ai e ko si ke hoko atu ai
a e tala noa. Tuke he ka pau e tokia hataha e aha ne whainga whihui tene o mai. I sa whainga tuunga pe i loto hente toki whainga peke o atu. Ke te koe ke whai mai hao tari mea. Ka koe polkalama koe na ta whahauka hui ko o sina ta tala noa ai i he me i te fito pa mo e whakawha e le re ia o e uhinga koe ia na e whaia e tau liliu he wafi hongo fulu. Pea mo e tala noa koe ke ngahi lao e ono mo e makatuunga na e whau ai i he whehu i koe ia o ku to'o nai i he ngahi lao e ono koe ni ai mawhai e tui. Nā ke tari kia he wiko o si io pea mo i kai. Ka uhinga he kuia ngahi mea o io o to'o ai, pea kuia ngahi mea o ku i kai. O kuai whuke ni ihina nau komeni hake nau tonu na kai ke pick up he ta prokalama na nau tala mai o totonu ke taha peho tari ko ita peko io peko i kai. Ka ua io mo i kai. Ka ko inga whuku ke tari ko ia i he natula koe ni o e mea nai hoko. Ka ko kore ke ki hoko atu mu ai i he lao e ono. Ko inga he prokalama koe na ta whahauke wiko osi. Malo pio solo pe ko fia pito ke fai po kalama ko ni. Ke te toi hanga o toi ki momosi atu ke momo iki yang ai uhinga na tari io mo tari ikai. Koi. Ko loto pe ke whakawai aki pe ai po kalama ko ni. Toi hanga pe o toi ki hului. Ke mo to o konga lalahi mai ai ngahi mea na talawe ke he po kalama ko osi. Uloati io koe lao koe ni, na ura ki whakahuia i waf tawha. Koe ua, o wikai koe lao tatau, he na iai mo ngahi tānak, iai mo ngahi liliu, i he ngahi lao koe ni koe na whakahu waf tawha, o te whakahu mai waf tahiwa. Aia koe whakaukau koe mo whakarea pe, koe lao tatau to whpeeni mo waf tawha, o kai ke mōnia. O koe iai ngahi liliu ia i he kakana e lao, tau te fito, i he whaunga koe ni, o komisoni, ngā ui whakalao. Ngā ui whakalao. Ngā ui whakamau mo whakalao. Koe mea taha ko whi lawe ki ai, nga ta lawe whoke po kalama ko o si, ai uhinga na kai ki whai ai ha tala noa pe ko ha consultation i waf taha wha. Ko hi e kai ai whaka uhinga pe he, o whiri mānak, e koe kore anga waf taha wha, koe pare mi ai koe no pere, kore anga waf taha whitu, koe pare mi ai koe tua. Ko hako to tala noa i ai pe lao e koe ni he taimi e tua, ka te tala noa he taimi o no pere. Pana ka lau pe me miniti o e wafta wha, a hono whotu e lo nuku, he ave u lao koe ni ke kakai ke wha tala noa, kana e kau, e kau whonga kakai he taimi koe ia, he pālot whataha mo e pure anga aho, ke wai ave ke kakai. Ai pe ngai mea na talawe ke ai he tapo kalama ko osi. Oku lahi au pito ka veinga ia koe ke lao e o noso. Hangi koe ku whafufua ki ai. Mare whi mao whi ko kalama e hongo futu. Kai lawa ke maa ala ni re lao e o no. Ka uroto po ke ta nofo taha e ahon solo. Ke whanga hulu i atu ai lao takika. Me lao whika taha nima. Ke lao whika ua noa ua taha hiwa. Waka whika e lao ua taha hiwa. Aina iloa koe lao e o no. Ke ta si ore vai ke tuu koe ai koni stu tonde mo lao lolo tonga. Pea mo haa whaka tuu koe watu e fo i lao whakaanganga. Pe o kune hanga to'o, pe i kai to'o. Te mo whakamoni o i solo ke tari koe pura i he polo kalama ko osi. O kuia ngahi lao ai o kune to'o, o kuia ngahi lao o kue kai ke te to'o. Kono hinga na utari i oi mo i kai. Takamata pe me lao whika taha nima. O kore pe ke kapau te ke alu mua ke kupu tolu taha e o koni stu tone. Kapau o lava pe o mau hena i he. O lava hulu he screen solo pe o. Ia, te hanga o hulu ia tu ai kupu tolu taha. Koia. Sai, o si mau e koe solo, o lava hulu he screen. Ia, tende o hulu ia tu ma. Malo. Tolu taha, Kai ke whamawe wawe a taimi, kai lawa ke ta. Ai ke mahino o bito ka winga ko ni o na to ia hatala ai. Ka pau whaka maria solo pe ke ana wo si hulu e tu ma. Iya.
Ka pate mo wakai he kupu tau taha e. Kua pau ke whakanofo e he tui i he whakatahatongo ni. Hiri hono mau ha wharei ni he pēnoro ki he ngahi whakanofo mo tutuni whakamau ha atensia ni are. Te ngata. Koe mawhai whakanofo koe o atensia ni are. O ku tutunia he kupu tau taha e o koni stutone ke whaia he tui. Ahe koe tui toko taha be te ne whahoko e whakanofo koe ya pe te ne tari. Ai fo i whare i koe e o atu pe me he pēnoro. Aia koe pēnoro e te nau whai hono interview tu ua ke lakanga atensia ni are. Nau interview e ni ihi koe ku nau tohi mai ki ai. Te nau hanga rewa o whakamaui o hai e toko taha, lelei taha, ke whakotu uatu, ta ke o atu koe whare i ke nea whio, ke hoko koe atensia ni are. O si koe hono whai e fo i exercise koe ia pe o atu leo ke nea whio, i he whakatahato koni. Ko mea, o mau tui, pe o mau whare i atu ke hoko koe atensia ni are. Koe tu unga ku ia e roto ngani. Koe whakotu koe ngai whai koe i he wafta hahiwa. Koe whakotu pe ia ke whetongi ai pēnoro, o whetongi aki ai komisioni ngā ue whakamau mo whakalao. Kei tū mau pe e fo i whakanofo, whakanofo pe e tui, ka hono fo i whetongi, whetongi aki ai komisioni. Whetongi e pēnoro aki e komisioni. Ako ni riu pe a koe koe ki he, ki hono whiri koe ni, o atensia ni are. Ko ne tuu koe fo i kupu koe ia. Kei i he tuu i pe, ai mawhai ke te hanga whakanofo atensia ni are. Koe fo i sino pau ne hanga ko o whiri atensia ni are, koe ke toi whiria he ni ihi koni i he pēnoro, ai koe ni ihi ia o whiri pe he tuu i. I liu mai fo i sino koe ia, o whai ia, he komisoni, i ngā ue whakamau ka mo ngai whakanofo, whakalao. Aka komisoni ko ia, ka talawe kia i ta pokalama ku osi, tui whio ai ai ka kai ke hea i he society, o kau kia e tui whakamau lahi, koe Presbyterian Society lao, koe sea o komisoni kon ke kau ngai whapure anga, tari u ia ke kabineti. Iai ma fo i toko ua i ai, i he komisoni so, o ku whiri pe minister lao. Sai, tau pe he pe, ka pau ka minister lao, koe ahoni, ne whiri ma ea, a fo i toko ua pe ea, o i he minister lao pe ke ne whiri toko ua koe. Koe te kau hata hai ai. Ai tau pe ka pa e whiri ma minister lao ia a talaketi. Koi. Ken te whiri ma ea pe a moha, toko tahai, tau pe ko tawaki a whiaki. O ko tangat so e te pen I ko nau loto ke whakafoki pe me pēnoro he komisoni. Te nau toi tangi mai ke whakafoki pe he pēnoro. He ku kai ke whakatuunga e he fo I whaunga. O ku mga tuunga e he kakai ko I loto. Aia ko hai minister lao o e aho ko ia. Whai te riha pe ko hai toko ua ko e te nehanga o mai ke fo I komisoni. Ko no hinga ko ke tui ai ki hataha o ngo fo I sino ko ia. Fie mau ia ke ia fo I compromise. He ka huma minister tau ke ka pau ka minister lao nia he taime patoa. Tane o mai e ia tui wata mo pi vedi ki loto. Longo a ta fa ke taha. O mojo ko no fa tu ta maki. Ta ka huma e pure anga ko ni peki mai be na tolo na ngo wa na tolo. Kia te au ko palo pare mai ko foi faunga ko ia ke ni whakapapau I mai o ku mawaewahe ngai mawhai e ku kai ke whalu te mawhai e atoko taha. O ange koe ku ua e taimini. Ka tau ka unu ki he koe palapare matatau. Ko no uhinga e solo o ko whakatu uai mau inga ke iai ha komisoni ke ririu ko distutone ke tala noa I rerei ke maabo opo e ku makehe tongania na toi whanua. Ko hi ke tau mau e check and balance, ke tau mau e separation of powers. Ke tau ke whapapaui o kui kai ke aha mata mama I he waka. Pai koe tuu ko ia, kono hinga ko pe o kui kai, he kono hinga ko ke whanoho pe tu I ia, ai atensia niare.
So ko la ka tani mai. Ko foi sino pe ko ne fo tu wa te atense nyare o dio. Time tatau o ke iai pe mo issue iai. He ko i ko sino ko o liu he tai mini. Ko hono whakapekia pe nolo o iai ka kai o ku whiri toka taha pe he tui. Kai hu mai e komisoni o ku iai ai ka kai ai. Mata te nau tariui nau tolu ki he paremia mo kabineti o aho. Paka pau te tau sio ke whetongi tonga ne apure anga hea ngō pāti koe. Ko na whetongi pe o hau mo naka kai. Pia ko longa ahe kai te tuku ko dalatu. Ka hu mai ai pure anga patoa pia hanga minista alawa o mai beha nau kakai pia nau tongu nau whalala ki ai. Longa ai whae taha. Ka hua te pure anga koe ni o whakotu mai hane kakai ana longa ai patoa. So ko palo pare mai a koe o hoko i tonga ni. Pia e alua ke whakalalahi. Fie ma uia ko huinga ko ke uhanga yo tu ya ko fehe pe no lo mo komisioni e kuna para bare ma foto os ko tani mai lai fai ki ke la ko ni solo ka ko loto ke ta focus pe o ku to pe kai to e ngai la ta kita so ko tani mai solo ko tu ka ko ya e no fo pe ke fa unga ko ya me he tu lo tonga i no ririu ke tu fo tu e lao whakanga. Ko taha ono. Sai ka pate ta alu ki he lao whakanga whika taha ono. Ko lao whakanga whika taha ono, ko tare ki taia o ngahi talatala ki hia ai pure anga. Ko ne tuu ko i he lolo tonga ni solo, ko kupu tolu taha ei o ko ni stu tone. Ka pau te ke taha hifo pe ki konga milalo o kupu ko ia. Kupu uaki, kupu si ei. E hoko a tense reare, ko e toka te fito ia ke le oa te whare i whakalao ke kabineti. Ka mui pure anga. Ko i pi, pure ke ngai hopo hia ko toa koe mai ka lau ni. Ko e tuwe ei mo i pi solo, o ku hange ku nga whepaki, e taimko tau talanoa ke maa wahe koe ai mawhai. Sai, ko tuga ei se mau ki hoka atense se niare ko fare i whakala kabineti. Ko anga maheni ko atense niare e ngai whunua ko mniweri. O ku iloto pe kabineti. Ai ko na ia whaunga motua ko minista ala ko e pe te atense niare. Ke ne fare i a kabineti. So ko tuanga ko e nia whiri mai meitua ki hawe tahaya meitua o fare i mai a kure anga. Au hange o kuki i whewhusi aki e mawhai he tawhakuria. Tanda pau be solo, tūlolo tonga pure a atense ngare ke ngai hopo hia. Ko uhi ngai a solo dai toko ai atense ngare te mehe lotolotonga kabineti, ko uhi koe whatongia koe ni. Mana to i ka whaka ilo hataha i he kabineti. O kui kai o tu lavea ngofua rewa ai tau a taina koe a tense niare e ke ngai hopo hia koe ia. O kou tui tato i wewewa koe uhinga nai toa a tense niare ke whiri meitua koe uhi ke oua e hai a tense niare e kabineti mo paremia oi aho. Na toko osa peni ai hopo tau pewa hopo e ke minista. Ko whainga tunga pehe e au kia. Ko pau pe ke hai ai minista lao ia, ka pau na ke ia te ia atense niare. Mga whakaku mga i hopo, waka minista a karami. Kai ke tawa taina ia. Au whewhusi aki, o kai ke tuwa ni te kai ke na panga maari. Ko taunga ka maheni, o kau pe atense niare e kabineti. Ka kohi ko ni riu koe wafnako furu, e ala ue sia a ngai hopo hia kabineti, i he nofo ai sino koe atense niare i lota kabineti. Whatu urewa ai kupu tolu taha. Si. I he lao koe ono, ke whakatu e fo i lakanga ia koe tala aki, hia ai pure anga. Tare kita ia tala aki hia ai pure anga. Ke tukutuku mai e mawhai koe ki he ngai hopo hia, ke pure i koe ngai hopo hia.
o mai ke sino ko ia ke te au fa ka o fia he foto ko ia ke mawahe mai sino ko ia ai fatongia ko be atensioni are o mai ki talatalaki tale kita talatalaki hia ko e pure anga tan kakao ko foto ko o mai he lao fa nga fika tahao no ke whakanofo pe he tui ai tare kita koe ni, kia te au whakawofa, whanofo he tui. I no whakatua tu he komisoni ngāwe, whawhamau mo whakalao. So tau toi whoki peki square one. Aka te tuanga koe ia, koe mea koe ke pepe, ku to oe mawhai he tui pe ikai, te upe o kai ke to oe he whanofo pe he tui. Koe whai isi u whakalao na e o hake i he wafe tahi wā solo. Ko hono liriu koe foi whakarea koe wharei o ai koe whakotuku. Nei toki ilo ia i he whanonga ngai vai wahe kau matao tau he lao he wafta hiva. Koe whare i ia o ku subject ia ki he sino koe uni whai whakanofo. Aia o i he nea whio pe te tari pe kai tari. Pe mokoi kiai pe kai mokoi kiai. Ko ne whakotuku atu. Pai ke pēai halau ia nea whio kiai. Koe foi whainolo o atu he sino koe koe komisoni. Ke ngāu whawhamau mo whakalao. Koe whatatau me taha solo, koe whotu koe pare mia he kupu ni manoa e ko ni stutone. O whakotu atu ia he wharearea. Whakanofo e tu i hono whotu atu he wharearea. Aia koe ke te aha whiri a nea whio tapu mo ia, ke ni pē mai. Koe ke umoko ia uia ki he pare mia mo whiri mai, igai. Ko ne whakotu atu pe, koe whainolo ia. Koe pare mia pe, koe ne whatongia pena koe whakanofo pe. Aia koe konga taha, koe whakanofo koe atensioni are, mo tare kita ki tātalaki hia pure anga. Yes, o ke whakanofo pe he tui, ka o ngā vai e whai mawhai whakanofo koe ia, he whakotu atu pe he komisoni, ngā o whakamau mo whakalao. Ai ko tuku te au ke au whakatuku he kakai, e nau wakai he tahanima mo tahana. Ka unu ke taha fitu. Ko kore solo ke whamore more mua, o alu ki he lao, ki he poristonga. O pau te ke lava alu ki he kupu hongo fulu, o e lao koe ki he poristonga. Sai, koe tuu koe lao koe ki he poristonga. Nā kua venga o mao he nā son. E ka niko hanga o kei whasio e lao koe ke poristonga e. Ok. Sai pe kau lau atu, Koe lao koe ni ke poristonga, kupu hongo fulu, ko hono whiria mo whakanofo ai komisiona polisi. O pehene wharea koe kupu hongo fulu. Hiri ha mau ha wharei. Mi he pēnoro ke ngai whakanofo mo i tūtuni whakamau, ko e tu i he whakataha toko ni kua bau, ke ne whakanofo ai komisiona. E kai ngata hane whakanofo ai komisiona, kai whakatatau ke kupu taha tolu, e ngofua ke ne whakahifo i. Ma whai koe ke whakanofo, mo whakahifo ai komisiona polisi, o i he tu i ia. I he whakatahatoko anu. Kai mga tuunga, ai whakanofo, pe mono whakahifo ko ia, i ha whare i ai pēnoro. Ko lau ia koe kupongo fulu ia. So kai whakatuu koe ai lau. Ko lau whika taha whitu ni koe waftaha iwa. Ko hano whakatonu tonu ia, pia whetongi aki ia, kai ke toi hanga he tu i. To'o au pito e tu i ia i he whakataha toko ni.
Kai ke te hakaunga tu i ke no whakanofo ai komisiona polisi, ai o mai ia ki he pare mea mo kabineti. Ko no whanofo koe ai komisiona polisi, ke whaia e kabineti, i he whakotu atu ai komisioni ki ngā aue whapureanga. Kono toko koe o tu i whatako toko ni o kai ke te hane kaunga ke komisiona polisi. Koe toko ia mawhai o tu i soro. Koe. Mei haane toi whakanofo ai komisiona polisi. Koe tua na laulolo tonga, whakanofo he tu i he whatako ni. Whakotu koe lau whakanganga whika tahawhiti wafta hiva. Wharea re vai o pehe, hiri hano whakotu watu. He komisioni ki he ngāwe whakapureanga. Pea koe Public Service Commission. Ko hiri kai tau whakatu atu, ai komisiona. Koe kabineti i le vai, ai koe paremia e moni health minister, te nau hanga o whakangofua mo whakanofo ai komisiona polisi. Ko nau tolo te nau hanga o whainoro. Ia tuu koe lau whika taha whitu soro. Kai ke te aha toi whakauriuri la tai o kuto o ma whai tu i he lau whika taha whitu. He kai ke te aha te kaunga nei komisiona polisi. Ai konto ai ke maino ake, komisiona polisi, nau tohi talanga aue pe nau tōria whai he komisiona koe kaunga o whapurianga. Pe nau whiri pe he kau komisiona ko ia, ai whakanofo he pare mea mo kabineti. Pe nau atu rewa o tariui, ai sino koe ni ki he kabineti aho. Hange ko klawe ki ai anai, e ue sia pe e malawa ke whapurit kare, ai sino maunga koe komisiona polisi. Tau te whito ki hapurianga. Te nau hua ke mo e whaahinga whakaukau whakapurit kare, ia matau mua whapurit kare, te nau malawa a anoa o ngāwe aki ai mafi pa mo e mawhai ko ia, ke ue sia ke ngāwe e komisiona polisi. Ia kapau e whetongi, puri anga koe ni ahoni, o puri anga e patoa, e ngā ake he pat. Koe tuu koe ki tau ataina koe e komisiona polisi, kuo pau. Ko pau ke whehu ia au bito, ia ko pau ke challenge ia, e fo i riu koe ni. Ai ko pehepe ko whaampe umahino ta whaaki koe ke taha whitu. Kai ke toi tamate e pe nolo kai te hanau kaunga ki ai, toi to'o pa mo i tui e whatato ko ni, kai te hane kaunga ke na whanofo, e komisiona polisi. Ka hauka ki he taha walu solo, whekau ake ni a solo pa mo i whakamawanga polisi. Ai ka whakamawanga polisi, i ne tuu koni he lolo tongani, koe whaunga ta taupe, koe tui i whatato koni, hire ne mao i whare i bea mehe pēr noro. Koe whatu koni ko o mai he lao koni, kono tamate i pēr noro, kai whetongi aki, ai komisioni koni na kulawe kia ane nai. Komisioni ngā aue whakamau mo whakalao. Ke nau whakatu uat. Ai te oat na toko e fo i whare i, ke au whakatuku he tui. Kono whakatu uat upe, ai taha koe ke hoko ki ngai lakanga whakamau. Ke i whanofo pe he tui, koe whetongi koe sino koe, o kune whai ahono sivi mo whiri, ke mo whakatu uat, ai kau whakamau koe ke whakamau polisi. Koe taha hiwa rewa solo, koe lao ia koe ki he komisionia ki ngā ue whakamau mo whakalao. Ain koe na ulawe ki ai, whetongi pe noro koe na i whiri he tui, whetongi a kia ai fo i sino, koe komisioni ki he ngā ue whakamau mo whakalao, ai a ku whakatu upawa ki ai nihi ke nau hoko, koe me mipa komisioni, ai koe e whakamau lahi, koe sea komisioni ngā whapureanga, ai a ku whanofo, e kabineti, mo tariu ke kabineti, koe Palestinian Society lau a tonga,
kau ni sino tau taina ya ke te au ke ya pa pare mai sino ko ni ya faunga ke ni fili ka kai maunga ko ko yo me mi pa fai to tonu e to ua o fokotu e minista me he ka kai ai ko ni o ulunga ngare re solo anga ke ma me afua e me langi ke fua ke foi me afua kon fotu mai lao Okay. fu fa ata au pito foi farea ko ni me mi pa fai to tonu ko hai o de sive me mi pa fai to tonu ulunga re ko hai unde ko hai me afua ke ulunga re ko te tohi ia he lao ai ko foi discretion go ni o ave ke minister pe ala tu la ve mo fu ai tunga to ataina o faina faunga mau inga ko ni ya ka pe ki ai pa mo ofisa pure nga o ya ko CEO e ko nga o ko ki fo ma nga da ma lao ko pe na ko sikita wa ko ni ko ja ni ka wa na ke to ha ma fai ka ko ni hanga pe o fetongi ai pe nolo ka ko grado ka ni nai ko pe nolo fili ka to ni afio ai ko tausio ko me tafa ki ta ka pa te tausio ta ta ina jai o no to ko to ai ni ko fili he tui ai o ate ni ko ni ni fra ngo ki tui ke ngai fo tu te na o at ye ni afio ai ko ka nga pia ko ki lao ko ni ko lao fra nga fika wa noa ko lao fra o sia ko lao o no lao ia solo i hon ki palani mono pure i whakafonua. Hano ngā aki koe ngai whetū wā whetahiwa. Aia ko hono palani i mono vai vahe o ngai kere kere ma ngai whetū koe he whanua, ngai whetū ke tu wai api ako whetū ke tu e whare maaki mo hafua. Anga hono vai vahe ora whanua mono palani ai vai vahe o whanua koe huinga ia tau mua e lao koe ni. Pakapau e ai hangahi tau pia ngai kai whie maari e. Ia ku awe ke fo i whamau anga whapotunga au e. Nake mau e tatau lau koe ni solo kata. Oi, kau hulu iet. Awe vai ke fo i whamau anga koe ni. Ia ku o kiai rewa ngai ere me ni tiai o e lau. Kupate ke alu ke kupu nime nima. Mo nima ono o e lau koe ni. Awa whamawanga whapotunga au e koe na, ni palani. O kia iai ai presteni me kau me mipa ke. Ko whanofo me he taimi, e he tui i he whatato honi. Hiri ha mau, ai whare i me he pēnolo, ke ngai whanofo mo ngai tutuni whawhamau. Awa ne tu ana koe na, o mai i he lao e koe ni, e whai whanofo koe ni, i he loto ki ai kabineti, e he whakotua ta minista. Ai koe te aha kaunga tu i ki ai. Koe kau me mipa koe fwoi whakamanga whakotunga au e koe ni. Koe toko taha pea, e koe ni i pea e whakotua pea minista a kabineti, pea mau ai consent a kabineti, pea koe ni lawa ai. Ako fwoi e me ni tung maunga ke ilo he ni. Koe minista a whaku iai kau ngā au e koe na nau whae ngā au e. O tae whee maria kia kakai. Toi hau pe minista ta tau o whakotua te kau me mipa, ki he fwoi sino koe e whakamau, e whakaosi ki ai a mea na whae tae whee maria. O mosio ke whainga whepakipaki koe ya. Whepakipaki ta tau pea solo, koe fwoi ere me niti kou i he pea nolo. Hence why o kou whakotua ai ke ai o talanoa i mo whakarelei i enu. Ko ai ko ke pe mai ke tau ai komisioni kai ke tuia ke he o ku ia nga ia va ia. So ko me ana ka ko ngai. To o ma fai tui me he o ave ke kabineti. O ja ke ko ia ko lau nga tu ke ka nga e minista ta tau pe ni lau nga ya te ka nga we. O te ala to foto o te ngai sino ke mo ba fa mau e ta ma ko na lau nga mai. O pa parema io ka to ma fai tui i lau ko. Ko anga tu ko ana kupu ko ni he lao anga o no solo. Ko tari mondo fai ki tu pe o ku to o pe kai to. Ko na ho atu ko na. Ma lopito e mapa ko ti mahalo ku
o ku mahino ki he kainga e whamatala koni whai ko ngā koni ko ki o si tala noa eni he ngahi kupu katoa e ono, ma ngahi tutulu ko hoko holo i loto ai. Pero ngā ko i he ntu rewa ko ia, o ku ai ki nau tolu tonu ke mahino ai ngai whakaukau koni ka tiki nau tolu, pea koe peni i te nau toki, mahate nau toki episope u whamatala koni ke nau o maha ngai whehui, ke lava o atu ke te koe. Ai koe harewa ho whakaukau whakaluku fua ke whui lao e ono koe ni. Nai whi whehui heni mapana o mai heni. Nai pehe whi whehui koe ni ihe no ave koe consultation ke kakai wawa u. Na ke koe na ke kau he aluange mo lao koe ni. Na ke malangai pe koe kakai ke o atari a whui lao koe ni. Na ke ange ke whahanau whiri ai. Ka koe hae ai whi te whitoi whakaukau ke mea koe ni. Te tau o kusai pe lao ke whai ka tau te revisit e whi lao ai whakalere ke mapuni. Ka taha whake ngahi lao i a tau tolu ia ku o tai mahino ai. Hange kuna na ke o mai. Fotu e minista ha toko ua whalala anga. Ke outline mai ko hae ulunganga e whalala anga ke whai mea i whiri. Ko taha ko ia ko pau ke pehe, pau ke malanga hoko, pau ke hafua ngai mea. Ngā kai whai whalala anga. Pau ke osimari, pau ke o whanau, pe mo hafua. Ko ngā ukia ko whatata, ke outline he lao, ke specific he lao, ngai ulunganga ko ia. Ko ngā ke taimi ko e whiri ai minista sione. Pea sangare kakai ori i hake whi mea fua, o fua ke mea ko ase he lao. Pe nau ilo rewa ko whi, tako whiri ko ai, tako tamalele i haku. Ko tamai ko take he community, ko po siasi ko. Ka koe haho o wakai rewa he tainimi ke he tuu koe ni a lao e ono. O kutotonu ke, koe lao le rei benia ke te whaha hanga ue kia ke tātāpune ututulu ka te wakai. Pe kutotonu pia ke kono aipa nai ke to'o pito pe ia tuku. Solo te ulangi tari atu au e fo i te upehe pe koe fo i whakanaa whala. Whakanaa whala. He koe nā ku malanga i ke ua tari e lao e ono. Koe ia. Koe whatongia e motuani he mautakai i he ua tāhiwa. Koe ia. Koe sike i tari au e komitu mau he lao e wharearea. Koe ia. Koe ngahi mea kotoa pe kau ki he miniti ai le koti e wharearea. Ka whie mau e he sea e komiti. Koe motuania nā ku hanga tari ngai whiu i koe ia. Koe ia. Taka iai hanga i whenea aki o ku whie mau ke whakamaama whakaaka mo ngai le koti e wharearea. Tau te whiti ke wafta whaa solo. Koe ia. Na kau ia e ngai whatongia na e tuku mai ke motuani. Ia mea pango ia o ku whakauhinga i he kakai na ku kau hono malanga i ke ua e tari. Ka ku tae mo oni au pito hui whakamatala koe ia. Hangu tu ni solo, na o hake whakamatala koe na ku lawe ki ai o pehe. O whiwhiri mānako ko hiko pure anga hau e kina kai ke whakatala noa. Ia ku whatongia ko sike i tari na ku tuu hake o takoni ke kakai o laua te miniti whika ua fitu koe ua tahawha ai uhinga na kai ke awe ke kakai. Ke te au so na whai pia ko ku whatongia ke ave mo oni ke kakai. Ko te koe ko aike whawhepaki o kai mo onia. He koe uhi, he koe ongo loia ia ai wharearea, na whai hono whakamala ala ai lao whakanganga koe ni. Mena tui koe lao koe ni koe o mai ape me pure anga. Pea kai ke toi hau pe pure anga ia, o malanga e nau lao, he ku kehe pe whaunganga ue ai wharearea. Koe consultation koe ai wharearea, ku te ulawe ke mau inga maari e. Ko taimi koko o ku mahi noi hatu tu uni ke whai ha consultation. Koe motuani rewa o ku hanga whate ki i patseti. Whakapatseti ai fo i takai go e whai. Ia mau ngau e waofi pa mo e waalao ai wharearea i hono whatu e scope o consultation go e whai. O atu pa mo hono proposal kakato. O atu pa mo e timi ke alu. Pa e awere vai a solo ki e komiti tu mau ke lao ke nau whakapasi ka atoa e umea ka atoa koe. Koe hae ka kano e whanongonongo e awe. Koe hae ka kano ngai presentation. Ka atoa ia solo o kutaria e komitu mau ke lao. Ia koe komitu mau ke lao, o ku iai ai ka whafonga ka kai toko ua, o iai o ngā pere toko ua, pe ai mo minister toko ua me kabineti. Ai koe fo i composition koe o komiti, o ku inclusive he ku kau giai e ngai kupu koe o wharearea. Na e tari ka atoa e content,
tari katoa mga whakamatala whanongonong. Koe mea koe na mau alatu mo ia, na tari am he komitu mau ke lao. Ta koe whamatala koe na awi ke kakai, koe whamatala tau ata aina ia, o whatatau ke fofonga koe o lao. Mana tu i ka hau e pure anga, koe nau lao a nau tō. Te na alu pena tō whenga ke tari lao koe ia. Te ka alu atu ai whaahia koe taha, ai opposition. Te nau pena tō whenga ke ua tari lao koe ia. Koe whaunga ngau na mau whai pehe o ngoloia e whakamatala, whamala ala e lao, toki mea ke ngai le kohoti mo e mea e wharearea, toki tokona i pia puni ali ka whaako ia. Ai kon te aike maino ake, na mau whai o mau whatongia, o whatatau ki tala whatongia e komiti, o whatatau ki tala whatongia o komitu mau ke lao. Koe mea koe ka kai ia, koe nao mau whanonga, pe te nau tari e lao pe ikai. Koe hiri koe tala noa koe ia, koe pesete fitu hiva o tongani katoa, o ni ihi koe na nau hau ki ngai whakataha. Na kai ke nau tari e ngai lao koe. Te honga tule wau solo ki he konga koe ni, kea na e hoko ni lei mātua. Mau hau mātua ki whakataha, o toi hau pe ki whakauria koe a vuna ia, o toi tuwha ine ki pepa nei tua, koe pepa koe o mai mea tirila. O ku tapu i he tutuni ngāue e wharearea, ia ku lau ia, koe whakamoweweu mo ia ngatuu ki he ngāue e whare, ke whaiha whakataha e wharearea, o hau hataha me tu atuwha hane pepa nei i whakataha e wharearea. Whakakaukau pe solo ka pao koe whakataha ni a ue siriana. Ia whai konferenisa ue siriana, u hau hataha masia sikehe, o tuwha ine ki pepa nei loto, hi loto lotonga konferenisi. Koe hanga tai whakapa ia solo. Taka tai mua nai ku tō whai e pepa, o kou sio o hae kakaya mo e pepa kehe ia. Te u whakahoko ke sea e komiti, o kiai e pepa kehe o ku tuwha i e loto whataanga, te koe tūtūnia e sea, tāna kata o pepa koia, o whikau ke awe ke tō taha ni tuwha, koe ke whia mau ke maha te pepa kehe ke whataha e wharearea. Hai ka pau pehe e ni ihi ia, koe whakawhipa ki ia, ai lao e ono, koe tāna koe kiai, koe ku whai ia e au huk whatongia. E koe ke whee mau ia ke whai ha whataha e wharearea, te hau hataha ia, ke te au koe lau maari e kovi mo tai whakapapa e u whai koe ia. Nā ua mai o whanongo, ka kaha mea tae tui ki ai, ka nau whakawhihui. Pakapau koe ke nau tui ki lao, nau maa whakafondu ngai whomu savea. Ja koe ngai whomu savea koe a solo nai tuwha pe i he loto whare, i he kau ngāwe e wharearea, ia nau whakaha loto ai pe kakai i loto, tāna ke pe i loto, o whai hono lau e he kau ngāwe ai whare, ia whai hono atitai. Ia koe toki mea e motuan nei whai, koe pāsi mai e ki lai pepa koe ola, o ave ke sea, ke ne hanga whakahongu atu, koe ola ha mou savea ahoni, koe pesete fiha o kina loto ke lao, pesete fiha koe kina loto ke lao. Te whamapopo ki rewa, a tari ko whiu i, ke koe lao koe ni whamau ke tuku au pito, ke ku lelei, ke tari koe ki ai, ke tari uruake ke mea koe ni solo. O ku mahu inga ai whaunga approach. He ku hanga e he whaunga approach koe o ku whai, o whakawhai ngofuai hano tari ha mea, ke kono whakasi kakai hano tari ha mea. O ke ilo e whaunga tae whakapapa koe tai whai he ni i koe ni. E anga whewhe ke tari ha mea lelei mai whanua, ka pau tau atu pe tau toria o whakapuhapuha. Mo tau ato tūtu uhau atu. Ta koe koe ngahi lao wai mea iau lelei. Koe ku tui ke lao ono koni solo. O ku iai ngahi ere meniti lelei loto i lao e ono. Au whia mau ke tala noa i he whaunga whakapapa. Tala noa i lelei. E lava lelei pia whakawhia utaki. Mo whakaau ngahi kaweinga ko whai kia tala noa i he whaunga o ku molu malu mo whakapapa. Pe si whanonga marega ka whake taha. Ka kuanga whewhe ke tau alatu ma mea o ku lelei mai whanua. Ka tau ata toia i he whainga whaunga o ku whita a mua ngatu. E whainga ta arewa hono tari o nai. Pe e mau tainga tau malanga tau tolu ia tau ki whe. He kai peke whe whanonga mai ta whake taha. Tau te whito koe mau whai eni ene a whio. E tau tala noa ki ai. Ka pau koe mau whai ene a whio. Ka wai
ai ke tau tala noa whakarelei i he whaunga whakapa e tonga. Ka wai ke tau fusifuka tau tolu men pe anga whewhea ha mo koe ia e tama. Eke ki whaunga wai dai whai e rosa he ni lao whakanganga. Alua rosa ia tala noa mo e paremia, tala noa pa mo e ihi he hoi kabineti, tala noa pa mo e ihi hoi nau pere. O wai he kakaya koe ni o si ongo e nga toi whainga toka i ku mau. Ko tau mau me whainga toka i koe ia, o si automatiki pe hau ai veke ia te lau ko hawa lau a vosa o kumai. Nau lau i fope, lau whakafofa, hiki nima tani. Ka koe pehe ke tani ha lau, ka pau o kukai ke whai he whonga kai fusi fuka te me ta whake taha. Ko pau ke tau whoki pe ke tau whai ka wei koula. Na tāngoa i re rei, o koe kua toi kehe, koe kau tonga pe ki tau tō. Tala noa i fofola e whala kai a rea ka inga, ka e lava pe hanga hiki diwi a whai i he whonga merino, mo whakapa apa whoki. Koi. Ke malo apito, e mapa koe, koe whihui mai koe ni, koe hae mea na e tuwha koe pepa atirila. Koe ngana ne koe tuwha ke whakapopou e whilae o no, koe tuwha ke whawhepaki e whilae o no. Kai whoke ulau au e ne pepa. Oh, okay. Ko me pena huiloa kia ko usoi hifo kia koe tohi. Tohi ke heia me mea kua moto. Tohi e mati ilia ka kutui pia koe pou pia ki lau e o no. Koi. Ka nika ki fu mawinga ka te au ia ai content. Koi. Mea pena mawinga te au ia, ko ha pepa kehe me he pepa ai wharearea he koe whataha ai wharearea. Ko mea pena ngatai e bu. Koi. Mapa ko ngā koe ta taimi, ko ngā, ko ilo pe, ko ko ta osi lere e whilae o no, os, pe ko tite ta te whoku me peta wai a ha taimi, ka pa uku wah ngai whihu i e kakai, o rifea ke ngahi mata mama, ngahi mea ko tau pehe aonga, ngahi mea ko pehe ko, koina ko osi talanoa mai koe ke ngahi mea lahi, hange koe konga koe ni he, no, ai koe tala aki, ke whamawahe ia pe me he whatongia koe whare, e ko tu o ku fatala no ai pe he ngahi mitia for sociale ai time ko na fepaki ai fatongia o atenseniale he ne tatalaki pe osko ya pe ne ha ore mai ta fa ke ta ha kono ta fa ko fa fare I ke tu hifo ta te ta ha ko no perena e fa ilo ka ke ka u me ai ki mu ia ku ke ko lo to ke ta fa osi ke fa ma opo mai he foi la ko ni ka toki aha u whihu I ai maha mea te utoki o atu ia I he proklama hoko, whiko aki mua ngahi lao koe ni, peka pau e ia he whainga whakalerei o ku ke loto ke koe mea na totonu ke whai ke ririu whi mea ko pehe mo pehe pea e lava pe ke ta o atu ke kakai, ka kehe ka koe hapeha te mea ke loto ke ta te whoki ki ai o whalolota whi lao e ono, peka ikai koe te toki hoko ata taua ia e ta proklama ka whi ka venga ta e proklama hoko. Ko ke whama opo mai, ki mo ke ta mawahe au ni. Malo pito solo. Ko tok whatokai ha ke njau ko ti mako komendi ena hai. Ofa, kai wha, o tui peke ulau gata ta wha ko ia te ria na mauhala e kakai. He o wha pe koe ha, lai kai aluai ai pure anga, mo e nau lau, ke whakamatala I ki he kakai, ka nau alu nau tolu o ririu e tau mua e lau. Ko whape ke ki whamala ala tu pe ki a ofa, o ku kehe ai whonga ngā ue ai pure anga, ke mo whonga ngā ue ai wharearea. Sai. Ko taimu ko o whatua I halao whakanganga ai pure anga. Osi hono sivi I he komiti lao pe ai pure anga, ka nau whakahu mai koe ki wharearea. Ko nau whakahu mai koe ki wharearea, kua ngata ai whonga ngā ue ai pure anga. Aia ka pau na ia hatata no ai pure anga, fie mau ia ke whai ki mua ka tau whakahu mai ki wharearea. Pena asi whai eni. Ko taimi koe na whakahu mai ai, fufua whakahu mai lao koe o no ki wharearea ofa, na ia tohi tangi. Na ia tohi tangi na whakahu ki whare, fufua maro ki maasi e wafta hiva. O kore mai ki awe ngahi lao whakanganga koe ni ki whatata no me kakai. Na withdraw rewa he pure anga ia. Te whafoke nau tole lao e ono, o awe o whae tātala noa.
Kono uhinga na withdraw ai kana lava o fai tala no he kone whakahu pa ki whare area koe te hakaunga e puri anga ki lao ko ia. O ku ihe sia kale ia o i whare area. Chai, pehe puri anga ki whai nau tala no, na withdraw arewa e lao, kai lava ki whai nau tala no, he koe mea na totong ki whai pa tu whakahu mai. Na awe rewa whai tala no, whafufua ki aho tahataha ki aho tahaua ko maasi, o waftahiwa. Ore wa tata no kana o mai na report ko ki whare area. Ai na whai pehe puri anga e na tata no ko ia. Ko taimaka na o mai ko ki whare area, se kihi a kia e o tawhaaki, pehe tawha koe o whi mau peke awe whare ki kakai, e ko tata no na whai whuk pehe i re ti opa mo telefoni. Pehe rewa whai tutu ni rewa, ai e tonsea o whare area he taim ko ia, lo tu ila kepa. Ke awe lao ni ke kakai. Pana ko stala noa, ki he kupu tolu, pe befo ke kupu si uraki, kupu si iua, a toi tutu ngau e whare area. Ke matunga whai tutu ni koe, a ikton sia, o whare area tani ko ia. O awe koe ke kakai. Sai kono awe ko ia, i loto he mawhai whare area, koe komitu mau ia, ki he lao, ke ne whai e tātala noa ko ia. Ako ke taha kaunga puri a ia. Ko tata no va dai fai e malu e whare area. Pe aku he komiti lao pe ia, ke na hanga whakawhi i mai hani ke na ukau. Pena asa pe whakawhi, ke solisto se ni are, na kau bai mo aminia skefu, ke tata no na mau whai pangai hapai, o wawak, na e tata no e na mau whai e na on kia aminia skefu. Ana na ukau mai pe pure anga ki ai. Ako pe he koe ke o ridiu e tamu e lao, o kai mo on Koe mea kono ko whamatala te aho ni, o kai ki Europa ai ke tau te ririu whewhe, aho no to oe o ai ki he. Kono whamatala ina, whamatala i pe, o whatatau ke whofonga e lao. Nā kei ke te haririu ia. Pakapau koe whenga e kakai koe ni, ke maua o loka i ho maata mai, o talangi pe koe ke to o mawhai. Koe na o toko whamatala koe ni, ni he lao whikatahanima ke wanoa, ai lao o ku to o, me lao o kai ke to. Ta ko tu iau ka pai a whaka maari o whoki pe ki e whamatala ki mua, e ke mauai a whakai kiki, ke mea nai to o mui kai to. Ko pehe koe ke, ko hamena kai hau e pure anga, ko tari ena, ke he pe whonga ngāue, ai pure anga, ke he pe mo whonga ngāue, ai whare area. Taim ta tau, na e kau a salistoa se ni are, pea mo amina skefu, he tata anoa koe na e whai. A dai ngai whehu ina e whai ki ta whaka e pure anga, na na tari. Ai a ko pehe, o kai to tonu, na tai moni ngai tuwa ki ia ma ngai whakamatala ko ia. Na whai be ko mi ki lao ia a mo whatongia, tau a taina, e koe kakai be whanua na nau. Lea mai, mo whakaunga maha nau reo pe nau pūpū, ke kai pūpū, ke ngai lao whakanga e ono koe. O ne tu ana koe ni o ko pepe e solo ko whamaa pūpū ia. Tau uraki ngāwe i ange ma whai koe uraki o mai ka tau tōru e taimini. O e taimini o kurotonga paro parema, e tau hanga ngāwe e mawhai ko o mai ka tau tō. Lotonga e tau palparema e mawhai ko e, tau whenga tau tōku he. Kaya ko pehe, o nohina e ko whotu uai, ai peha komison tau ataina, ke whaiha no talanoa e ke puni whakarerei a ngai matamama ko ia, ke oua to o mai ngai mea ko ia, ke tau hoko ko tau mafuka politikare ke tau hanga, o proinuasha ke kakai to kua kovia pureanga whakatu i pe moe hama. Ave ka komison, i riri ko ni stuto ne ke talanoa i lelei, mo maabop. Ka tau whoki mai tau tolo ngāwe e tare niti koe na e tuwha mai e igi, ko hi ka toi mau hano whakalahi. Ko e tuwha mai e, kai ke tau whi ngāwe e tau tolo, tau te tāng tau ke toi mai mwani mai. Te koe ako pehe, ako mau inga au pitu, ke tau ngāwe whataha. Te ako mau unga ke tuku wai, toa ngai fu awai wahe koe ni, he koe mea o parapare mai. O koe ke ilo he ni koe ni nau teke koe mo whenga ke mawhai, o ko parapare ma pe whenga ke mawhai, i koe i whawhotu ngā tata. E ko asi mai nau tō mo whainga rea whakapuhopuha, tu uhau, pea he kai pe whahalaka ki mua. Koe hala whamonga koe o whowai, ai whenga koe ke ririu mo i kumi ke mawhai e taimini, o ua tuia ke hanga tu upa moe. Alu ia ke whainga violence koe koe i whai mua. Tau whoki mai pe ke paenga mo i whala.
fala ko e tonga ke ta no e whakarele ia ngai ni niu, ngai mea rele i mai whanua. Ko whamara te mai whakamari ko ni solo, ia ko kore whakamari moriat, ia ni i, o kai pete ke whia maari e koe, e whamatara o whai atu, hange ko kulawe koe angai, e makatunga pia ko wheta whake o ke sio mea. Ka ko whamatara o whai motuan, ko whamatara tawa dahaina, ke tunga lolo tonga, o ku iai, ai whanua pa moe ngahi. Lao koe ni lahi tāna noa i koe lao e ono. Ko tia solo koe pokaman ke lao e ono, mahalo e lelei ke toki hoko tia he osi e whiri. Ko whamau ke pati mai au ia ki he pure anga whakakolo, pe koe local government he tapo kalamba hauko. I maa whalelei e ki ai, pia koe e fotu, whikaku mai pure anga whakakolo, ke whakarelei i pia me tunga kani lolo tongani. Pia ko ofalai ki e taho toa pi, mahalo a pite mau whakamari. Malo pito e mapa ana tau malolo ko e candidate o va tahano ai fa hoko ko e programa le rehe ahoni hanga ko e ko ke o mai tau si tuku tu pe ngai me ko to pe fe ko aki pe mo lao e no ka to ki fa tala no aki ai to ki wakai he tai me osia e fili to be wike e tolu he tai nimpe ke tau hanga ke fili pe to lava hoko te ngai tala no ko ia ka pa fe ma ke te fa ma ala ke te moto ka indai pehete ma hoko le maua i programa hoko ki he local government mga he fotu ugo ia kwe mau ke whau ki ai. Pek whamalo atu ke te motolo i kainga i he lama koe tau programa he ahoni. Mapa malo apito, o whatu ke te koe pa moe family, pa moe campaign i kwa hoko, ka te toki whelo aki he programa ka hoko. Malo. Koe kainga koe lava ia tau programa koe he ahoni i he whatu whala ki whale lalawa. Ai a pia mo e candidate mapa ana tau malolo pia me i wawa o kune whahoko mai e tala noa koe ni. Hai ki mo ke tau o se au ni, ko ilo pe koe e tokolahe ki mo tolo ku mo fia mao ke whahoko ngai tala noa ke lao e ono ko ngā mo mahu inga i ai. Ka ngai koe ko mai he candidate koe matain proklama foku to taha pe he wike koe proklama pe malawa whahoko atu pia koe unga koe isi koe taimi kune loto ke hoko ke ngai ka venga ke he ka pau e toki lava ha whainga maarie, e lava ke te whafoki mai ki he ngahi lao ko ia e ono. Whamanato te peka te motol, whamalo atu ki he kau sponsor ko e tau proklama i he ahoni, whamalo lahi atu lava ke sponsor e tau proklama ke lere, ke lava o atu e ngai proklama ko ni, whahoko atu ko ni, o au ki he toi pe ngoni wike tolu ko ni pe whai fili. I taimi tatau o ku atu mo ai ki i whanongonongo koe ni. Atu ki i whanongonongo koe ni, koe ki i whanongonongo fia mau ngā ue nia i Nuusilani. Ka pau o ku ke nofo i Nuusilani, o ku ke whanongo mai ki he whanongonongo koe ni, e lava ke whetu utaki mai. Koe ngahe ku o fu fia mau apito ai whanongonongo koe ni, ke a watu ke tiko, ka pau ke nofo heni. O whia mao e kau ngau e reipa. O whia mao e kau ngau e reipa ki o kalani ki heni. Whia mao e toko nima ma ki truli. Whia mao e toko tolu ki puhinui. Ai ai mangere ofi ki male wakapuna. Whia mao e toko tolu ki otahuhu. Whia mao mo e toko nima ki whitu Waikato. Whia mao toko tolu ki Albany. Koe whemau koni mau whemau ha toko hongo taha nima mau ki taha tolu ki ke ngau e leipa whaka sivile i he ngahi wheitu koe ni. Ka pau ke mahu inga ia i he ngau e koe ni. Pak whemau rewa pia mo e ongo hemahen. Whemau e ongo hemahen i e ua ki ke ngau e taimi loa loa i he city. Ka pau ko ke mahu inga ia i he ngau e koe ni. Pia ke whetu utaki mai ke te au. I he noa ua taha, ua noa nima, noa ono noa fitu. Whetu utaki mai ke te au, i he noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ke lava ke tatok tala noa ki ai, i he whai a maari e ka pau ke whia mau ai ngā ue koe ni. Taimi tatau pe, o ku iai e polo kalama, o ku mau whaamu ke whakahoko, i he o ko whaamu ke whakahoko a te proklama koe ni i he aho koe whai e whiri e koe koe atonga whiri whare area kuma whotu tuu ke whai proklama koe ni i he ke lele te tau whiri me he hiwa pongpongi
o lere pe o ke taime ose ko ia ka kato to pelul ko ni e aho taha walu ko novema pe kuma kamata fasio ho ke tau ka sponsor ke lava ke tau whenga aki ke tokon whapaanga ki hono whalere whi proklama ko ni ka kato ko programa lahi au pito eni he ko live ko ni me lere whi ka kato ke lava o toki whahoko mai e tau whiri whare pe me tonga ka pau ke mahu inga ia ke tokoni ta tau e bepu hai tu unga ke iai ke proklama ko ni pe ku ke patoa pe ku ke peki pe ku e tawa taina pe ku ke kau ka kulupu te ke lava pe whanongo he ngahi proklama ko ni mau whenga ki fotu tu ihe aho tahu walu pe whetu taki mai ke deo ka pau te ke fia tokoni sponsor ngahi proklama ko ni ihe aho whiri aho tahu walu no we ma ka te tuku ato no whai kiki ngahi proklama a moiange Oh,